Assalamualaikum, nama saya Amirul Syakir. Sekarang ni saya bekerja sebagai full-time content creator. 35, okey. Okay, so what's the biggest takeaway you're walking away with after fire? Saya datang dalam keadaan macam ingin gain something, and then bila biggest takeaway saya macam quite surprised that actually if you have the interest, okay, you ada minat, you ingin belajar, ingin tahu, you akan find a way and the right formula, right way to macam okay, how to do this, how to, kadang-kadang semua orang boleh invest, semua orang boleh buat property and stuff, all this stuff, but at the same time this is where you learn the right way, the right formula. Dia lebih kurang macam bukan kita nak tilik nasib, it's more on kita boleh rasa the probabilities and possibilities yang lebih, orang kata apa, risk dia lebih rendah, low risk. And also as long that dia tak kisah umur, as long you dah bekerja, you have your next goal, you know that you are not gonna work only 9 to 5 job. Your kerja will be modal untuk my investment towards properties. Itu saya dapat. How would you describe your before and after fire punya mindset shift? After saya join, saya seorang yang memang zero knowledge, habis tak tahu apa-apa. As someone yang zero, tak tahu apa-apa dan saya zero interest, dia jadi macam, damn, you do it right, susun elok-elok, tak payah complicated sangat, minta tunjuk aja, sebenarnya kau boleh. Kalau kau nak, kau minat, sebenarnya kau boleh. Dia bukannya something yang macam kau kena fikir deep sangat ke apa ke, there's a formula, there's a strategy, you datang, you dengar betul-betul, you faham, boleh go. Who would you recommend fire to and kenapa? As long kau ada kerja, saya rekan kepada semua yang ada kerja, maybe ada kadang-kadang, I have money. Sama ada money kau sikit ke banyak itu subjektif pada masing-masing. But I want to grow in the right way. And memang akan dapat secara, bukan kena scam ke apa ke. Itulah orang-orang yang saya nak recommend. So, memang kena join fire ni. So tak kira apa-apa peringkat umur? Tak kira. Sebab yang muda daripada saya pun ramai, yang tua daripada saya pun ramai, yang dah berumah tangga, tak berumah tangga, ya, Malay, Chinese, Indian, semua ada tadi. So macam everyone understand, tak ada pun macam, ini cara ni, ini fikir-fikir sendiri. No, there's a formula, there's a strategy. Semua kena datang kalau you nak. That's all.